pag sugod na mo og hatag og kanang although involved ang DTI since the very beginning of the LCAC, nakasugod lang mi og hatag og kanang assistance na naay monetary value aside sa mga trainings na mo sa 2020. We have given business kits to a total of 222 former rebels and milisya ng bayan na ang gigamit namong funds katong NSB na funds and PPG, no? And ang worth aning 222 business kits is 1.8 million. And covered na mo ang 100% of the barangays identified sa 2022. Kanang 2023, wala pa, istoryahonon pa, kaya maulagi ni ang problema sa LCAC na ay ni babag sa funds sa LCAC. I don't know why. So maunang na minusan ang Wagyu funds. As far as national agencies are concerned, actually, why funds for LCAC? I don't know. Wala jud. Ang among gigamit are funds, insertion sa congressmen and senators. Aron lang matagaan mi og funds. Like I said, NSB and LSP ang gigamit namo for livelihood kits. Kay ang DTI being from the economic sector, dili mi kahatag og ayuda nga kwarta. Ang among mahatag is in the form of livelihood kit.